Susar, pinggang sakit banget Susar, ya Allah. Susar. Alhamdulillah udah bisa nyanyi. Hah? Siapa yang nyanyi? Ya Allah, tolong Sabeni, gue sakit pinggang Sabeni. Gue panggilin suster, pinggang gue sakit. Nyanyi. Bu. Baju lu bau apek banget. Hah? Baju lu bau apek. Apanya? Baju lu bau apek. Ganti dulu, pulang. Pulang, aduh. Tangan gue sakit lagi, pulang. Masa Stop, astagfirullahaladzim. Sabeni, tangan gue sakit. Ekodok 8 12 50. Sally dateng kok. Ngapain lu kesini, kampret? Aduh, nambah-nambahin penyakit gua aja.